panahon na tilduning Diyos, meteya Kristo para karing taong makasalanan. Mayan king niluman, ing pay mateya, alangalan king metong atawong makatuliran. Mekad, para king metong atawong mayap, ating bisang pay subo, ang gyan king kamatayan. Dapat meteya Kristo para kay katamo, kanitang makasalanan tamo pa, at iti patunayan ing kaluguran na katamo ng Diyos. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad po tapungin ban parangalan ng maya pabalita. Ginoo, ikayong tunay talapagligtas ng yato, dinan mo keng kaniting mabyedanum, kanita enake pumaong pasibayo. Ligaya't kapurian teka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingginong manatili yake kayo, At keka antimo rin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus kailangan niyang dumalan sa Maria. Mira siya sikar ing metong abalen ning Samaria ang malapit. King gabon ape pamana ng Jacob kang Jose ay anak na. At sukarining ing talaga ng Jacob. At Jesus ang tining mapagalya king kayang pamaglakbe, linukluk ya lele ning talaga. Halos kaugtuan ng aldo tapat kanita. Dinatanging metong at Samaritana, bansaklong danom. Nga ng Jesus kaya, makiinom na ako mo. Alalo kanita ring alagad na uling mentalaking balen bansaling pamangan. May kibat ya ing Samaritana, Hudyo ka at ako Samaritana ko, bakit makiinom ka kanako? Sinabi na iti uling alalang pamakyabe ring Hudyo karing Samaritano. Sinabi ng Jesus, nung balo mo ing pagkalub ng Diyos at nung nino ing makinom, may kadikaning manyawad kaya at ibiyan na kaya kayong dano mamabye. Nga na ning babae, alakang panyaklugin no, at malalaming talaga. Nuka ka rin kumang dano mamabye. May git kapawariking pipumpunan ming Jacob, aminya kaya kami kaniting talaga. Iya at ding anak ng lalaki at ding sese ng animal, miminum laketing talaga. May kibat ya Jesus. Ing ninumang minum king danom niting talaga, kumaw yang pasibayo. Dapat ing ninumang minum king danom may pagkalub ko, ene kumaw kapilan man. Uling ing danom may biye ko kaya maging sibol ya kilub na, at ipagkalub na kaya ing biye alanganga. Dinan mo ko kaniting danom Ginoo. Nga naning babae, kanita enako kumaong pasibayo ni enako sakluketi. Pantunan me, puntalan me atawsan ing asawa mo, nga ng Jesus kaya, at kay bat may bali ka keti. Ala kong asawa, nga naning babae, pekibat ng Jesus. Tutuing sinabi mo nga lakang asawa, uling 5 na la ring meging asawa mo, ating lalaking pakyabayan mong ngeni, may tunay asawa. Tutuing sinabi mo kanako. Nga naning babae, ay intindihan ko ginuking metong kang propeta.
Ding Samaritanong pipumpunan mi simbanding Diyos keting bundok. Dapat kayong Hudyo sasabihan nyo king karin Jerusalem ya, sukat sambaning Diyos. Nga nang Yesus kaya, babae, maniwala ka kanako datanging oras, anong kapilan ding tao ere samban ingib pa keting bundok o king Jerusalem man. Kayong Samaritano, eyo talagang balo nung ninoing sa samban nyo. Kaming Hudyo, balo minong nino ing sa samban me. Uling ing kaligtasan, manipat karing Hudyo. Dapat ing oras daratang at miras na. Nung kapilan ding tune sasamba, sambande ingib pa king Espiritu ampon king katutuan. Dingan ti kareti ilang pag na sanang samban ingib pa kaya. Ing Diyos, Espirituya. At detang sasamba kaya kailangan ning sambande king Espiritu at king katutuan. Sinabi ning babae kaya, balo ko king ing Mesiyas, ingaw sandang Kristo, datang niya. Panyatang na ipabalo na kay kataming sablang bagay. May kibat niya Jesus, ako ya, akong kapagsalita mo. Ketang penandita ita, di natang laring alagad ng Jesus, may nga pamulalala inyang akit deng makipagsalita king babae. Dapat metong mankarela alang kinutang king babae, nung nano ing burina, ni erekit na ni Jesus nung bakit makipagsalita ya kaya. Kanita likwane ning babae ing bangana at mintaya king balen at sinabi na karing tao, tara, at lawin niya ing taong sinabi ka na ako king balang depat ko, ya na kaya ing Kristo. Linwal na ring tao king balen at pintalan de Jesus. Samantala ding alagad na namang Jesus, pakisabyan ding mayap ngara, Maestro, mga na kayo. Dapat sinabi na, atin kong pamangan, aeyo balo. Inya migmula lang mikukot na nanding alagad. Atin kayang migdalang pamangan, kaya. Dapat sinabi ng Jesus, ing pamangan ko, yapin ing pamintuan ko, ing kaburyani tang mitubod ka na ako, at aryaning obrang bibye ka na ako. Atin kayong kasebyan, 4 ng bulan at datang na ing pamamupol, dapat oy ni nga sabi ko kay kayo, pagmasdan nyo la, ring marangle, ing makatanam matuan at makasadya ng palutan. Tatanggap yang upa ing papalot at titupunan nala ring bunga para king bie alananga. Ban kanita ing tatanam at ing papalot, pareho lang tumula. Kanita yung may pamintuan ing kasebyan, aliwaya ing tatanam at aliwaya ing pupupol. Tinubod na kayo ban pupulan ing EUP pagpagalan. Dingaliwa ilang may pagalati kayong makinabang king karelang pipagalan. Dakal lang Samaritano king balenayta ring meniwala kang Jesus. Uli na ning patutun niya ning babae. Sinabi na lakanako ring sablang bagay depat ko. Inyang dinatang laring Samaritano kang Jesus. Inawad na king manatili ya karela at may natili yang adwang aldo ka rin. At lalo lang miracle ding may niwala kaya, uli na ning sasabihan na, ngara, king babae, ngayon niwala kami, king uli na ning sinabi mo, nune uling kami mismo dimdamiya at abalo mi king iya, ing tunay talapagligtas, ning yato. Pagkamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayapak po kayo kayong ang sabla. May kadingaliwa kayo pagmasdanda o talalo ring nights tamo, ring KBS tamo. May 10 oras la pong megobra na benge. Kaya ni king pisamban, po, meg disinfect la po. At bayo kaya po ida kaya ing umilya ko, kaniting kaurasan kaya kayo, pauna ko mo po, antinaning maselan niyang isasabyan nga ni ing COVID-19. Emo keni king Pilipinas, noon king mabilo kayato, pansamantala po, ala pa mo pong manyiklod. Po, eko pa mo po papasiklod, makanyan mo naman po, pota king banal a komunyon, kunanye po, ing konsagradong hostya, king asbokyo, noon karing gamatyo. Po, at apansinan nyo po, ding pasbol, mingat ba,
kaya king pisamban, pakasarala po. Deng mo pong kinggulot, itang main door, ang puretang adwa, ila mo po ring pabuklat ko. Eko mo po balo nung ring companions tamo, nung may gumpisa na lang papag-alcohol do kanyan, ding sisimba before the Mass and before the distribution or receiving of the Holy Communion. At agkatanda ko po, lalong-lalo na rin kay katamong mandated and religious organizations, kay naking parokya, naking darat nga Martis, mika Emergency General Assembly, tamo po, kay naking parokya with regard to this COVID-19. Uling bukas po, ikaming kay kayong pari, king Mabilog ka Archdiocese tamo, ing obispo po, migpalwalyang circular letter, napon, kami po bukas ding pari, atin kami pong Emergency Clergy General Assembly. Karin king chancery, tungkol mo naman po, kaniting masela na pisasabyan, ing pandemic COVID-19. At after na nita, ipabalumi po, nung nanuing pisabyan, king Mabilog Archdiocese tamo, itang makasalese. Na po, at pangadita po sana, na mituknang na, mate na mapupos na, iting virus king Mabilog. Ayato siyempre, king pakalulo at lugod na ni nga pong Ginoo. Mi papanyaw tamo po, ne po, mo po kami, ang yang ikayuban kanita po ay iwasan tamo. Iting virus, king paligid tamo. Pasibayo po, mayapayabak kay kayongan. Maulagaya po ing danom king dieta mo. Maulagaya ing danom king dieta mo. At neking tutong karagol asa sahop at pakinabang iti karing pamibiyabiyata mo. Ngarapin po ring dalubhasa king medisina. A week without water will surely result in death. 1 week without water will surely result in death. Narapapin po, ang yang kakanumamangan, basta't miminum ka mo kanong danom, kumabye ka, tutupoy ta. Maulagaya pinaman po ing danom, king dening tao, iti, ene lingad kay katamo. Ne po, kapamilatanan iti, painuman na katamo, pakabsya na katamo, lilinisa na katamo, palakasan na katamo. Pansinan niyo po, kamo mandilong pilan ayaldo, mamaw na ka, mangnas na ka, bantot na ka. Mo panamdaman ng kabsi mo, nung kaminom, danom. Ang yang naman kagising mo na ngabak, manimo ka pa mo, gumamit kang danom, magmulmul ka. Ngakupin kay kayo nandin, masela niyang pisasabihan ngayon ing pandemic COVID-19 king Mabilog gayato. At naking kaimportante kay katamo kano, ing wawasan talang pane, ringgamat tamo. Gumamit at gumamit kang danom ewari po. Ing danom mamate yang api, ing danom maglako yang pali, ing danom mamatdayang silab. At miyayaliwa pa. Ewari po po tang kaleldo, lalong-lalo na, king bula na ning Abril, hanggang Mayo, summer season, potang at naking kasobra pali, kay ba't mumuran, kay ba't bababala level ding dam, ale? O kaya naman mga matela, ring miyayaliwang tanam, karing palayan, itamo, manyawad tamong uran, manyawad tamong danom, uling kailangan tayo ite. Ban kanita, kumabiyeta mo. Ing danom maulagaya nga ko kay kayo. Ing danom mamiyayang biye. Eya mo mamiye biye. Ing danom biyeya. Dimdam tayo po ing mumunang pamamasata mo, ang makaparikil king libro ng Exodo. Mika water crisis la po ring Israelita king libutad na ning disyerto. Mika krisis la king danom. Lamtaw la mo naman Manila. Ngay po. Mika krisis la po king danom ding Israelita. King libutad na ning disyerto, king kaurang danom ding tao rugo kang Moises elatinok ng migreklamo.
Bakit linwal mo ke parugo Ehipto? Dela mo ke mu ba ke ni king disyerto ban pamaten mo kami mo king kawo. Ngararing tao kang Moises. Tapos ako po ay isip ko mo, ing kao na ning tao, eya po pisikalakaw mo. Nepo, eya mo danuming pisasabihan kanete. Eya pisikalakaw. Nepo, ing kao mo. King mi pasage ebanghelyo, ikita mo na makanano yung milarawan, itang aliwang klasing kao na niting Samaritana. Nitang babaeng Samaritano. Mauya, king lugod na, ning hapong Gino, iting babae. Mauya, king lugod king pakalulo na, ning Diyos, iting Samaritano. Ingkutang bakit? Uling babae ang makasalanan, marinatya. Marinatya pa nga tao, mauya king lugod na ning hapong Gino. 5 na lakano ring meging asawa na. At ing kanong pakyabaya ng itang kanam, inaneman kanutuning asawa. Iti, sinabi na yung Jesus kaya. Pelino na yung Jesus kaya. Inya piniting babaeng Samaritano, kang Jesus ikit na ing danom ababye. Iting Samaritana, king kaurasan na ita, king pamikatago na ita, ikit na kang Jesus, ing danom ababye. Lunas king kayang kao, amengat mo kaya. Aliwa mo ita, at talagang lilingap kaya. At rinespeto kaya. Migitya pa po king mineral water. Inginalok ng Jesus king Samaritano. Migitya pa po king pepabukaladanum. Ing pigkalob ng Jesus kaniting babaeng Samaritano. Migitya pa po king danom na ning Wilkin, so absolute, o summit. Iting inalok na pagpigkalob na ning Ginong Jesus kaniting babae. Ing Ginong Jesus, ing gewana, nalukane ni iting babae king danom ababye. Naputang minum ka kanite, kapilan man kanu eka kumaho. Baliyo po, kalupan na po ni itang babaeng Samaritano. Ang yangita mo ngeni, alo ka na katamo, ni nga pong Gino kaniting danom. Ang ganging Diyos ngeni, alo ka na katamo, kaniting danom. Iting kwento na niting babaeng Samaritano, kwento taya mo naman po. Ita mo iti, mauta mo. At ang gangeni, alo ka na katamo ning Gino. Kaniting danom, ababyebye, iya mismo. Mekad miyayaliwano pong klaseng kawo o kawa. Mawa. Miyayaliwano pong klaseng kawo, ring harapan tamo, dadalanan tamo king biye. Nepo, atin kay katamo, mekad, kaniting kaurasan, kaniting pamikatagon, maulaking lingap daring karelang pengari. Atin kay katamo, mekad, mauyaking pakamal, king lugod na ning kayang asawa. Mekad atin kay katamo, maulaking pansin, atensyon, karingaliwang tao, ating mauking kapatawaran, ating mauking kapayapan, katahimikan, ating mauking kapaldanan, lalong-lalo na iting COVID-19. Nung sampulungan talangan pureting kawo, o kawo nga manwan ko kay kayo, metong yamo ingulyan dareti, nano, ing pakibat, mautangan king apong Gino, king tuto, mautangan king lugod na king pakalulo na ning Diyos, malunos ko po kay kami, o Gino, patuknangan nyo na po, patin nyo na po, mawala na sana po iting COVID-19. Baliyo po ngayon yung panahon ng Kwaresma. Sana po panamdaman tapong tune, ing pamangailangan tamo king Diyos. Nang kayo nung etamo mumituran, iting kapalyarian, COVID-19, nang kayo nung nakatamo katukan ni nga pong Gino, eta naman talaga maus kaya. Ala, kakalat. Kubalo nung gusto ingikit ko, basa ko, nanding kaningaldo king FB, may kitno ka nung dinalan, kaya king Pilipinas yata, ding cases, ng COVID-19. Nepo, 111 no yata. Inyapin po meto nga panagkat na niting panahon na ning Kwaresma kaya katamo, yapin po ing palalaman tamo, ing bien pamanalangin tamo. Palalaman ing bien pamangadi. Tandanan tapo, ing asan aleko muking danom mateya. Ing ayop aleko muangin mateya. Ing pangadi, ing pamanalangin, mengariyang danom at atangin. Ale, nung iti alayo kay katamo, ing biye pamanalangin, alayang silbi ing biye tamo. Ingasan aleko mo king danom mateya. Ing hayop aleko muangin mateya. Ing pangadi, ing biye pamanalangin,
may ngariyang danom, may ngariyang angin. Nung alayo iti, kay katamo, alayang silbiing bietamo. Kapilan man po, tamo mi biyebiyeng masalese, nung king puso tamo ing Diyos, mabiye. Inyapin po, ingkaw karing kaladwa tamo, pabustan tamo sanang ilakona, ni nga pong Ginoo, itugtog na, ing labis-labis ng pakalulugod, kay katamo. Nganapin po nitang sikat, ayamano ng San Agustin ning hipo nga na, O Lord, my heart is restless until it finds its rest in you alone. Nga namuwawari po niti, kingamanong siswan, o Ginoo kapilan maning puso ko, may panataging puso ko, anggat eya mo manuknangan ke kamo. Meron pong translation ito, kanta sa Filipino. Sabi nito, sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Nga naning melodya na, sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Iti po sana'y magsilbing panalangin tamo. Kaniting Domingo, lalong-lalo na, kaniting daralan tamong kaligaligan kapag subukan king biyeta mo. O Ginoo, kapilan man po, panataging puso mi, anggat eya po manuknangan ke kayo mo. Amen. Talakad kawangan po. Sasalbantay ako, King Diyos, igpang may payang tutu, dinalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengaldiking mo payan ng banal na Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, dinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katnungal dos sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatao da ring kasalanan, king pangasubleng meding mete, at king biyalananga. Amen. manalangin tamo, king Espiritu at king katutuan, king Diyos, ay bata mo, ing sibol ning sablang biye, at karing balang kaidonan, ngayongan pong makibat, Ginoo ning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan niya po. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Bota nga tiyuta mo king kaligaligan, at insanang taong datang at makipagsalita kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang akatabno taya ing meto nga taong at yuking kaligaligan, luklukta sana siping na, at pakiramdaman yang mitmong pamanalastas at kapibabatan, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang mitipon tamong makapadurot king dulang ning Ginoo, ingamano na maging mabiyaya sanang danom para kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang pagkapilitan tamong ibayo ing kaya katangbiye, kaniting Kwaresma, mabiyat sa sanang miyeking Espiritu ng Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang pagsikapan tamong manalangin king Espiritu at king katutuan, etala sana kakalingwan dingaliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang mabibiyeta mo karing makatuliran, akabilian. Talakata sana at magsalita para karing mayna at madadakurak.
Ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang makapadurot tamo ka ring kalulo. Makabuklat ta sana palad, makiraki karelo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Nung tunay taping metong a komunidad ning iglesia, maging metong tasa ng sagiwang sibol ning mabyedanom para karing sablang mawo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan daring manyad intentiones para king kapasalamatan ng naning Catholic Women's League, Janice Manalese, Ligaya Aguas, para king Aldoning Kebayta ng Helen Galang, Marlene Cadenila, Joy Leda, Josie Dizon, para king personal akayadwana ng Leila Abiog, Mary Manet Pineda, Baby Liam Samuel Cristales, Evelyn De La Rosa, para king malagwang kapaldana ng Ines Sunga, Anita Teodin, Paz Suwing, Annalyn Ocampo, at hanggang kamag-anak at kakaluguran tang masakit. Para king halanganggang kapaynawan daring kaladwa ng Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Aquilina Pineda, Mirna Sunga, Angel Sablan, Emiliano and Nieves Sablan, Erold J. Payumo, Avelina Sanchez, Raymonda Velasco, Pasencia and Eligio Galang, at hanggang kaladwa king Purgatorio. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Uy, iba mga tsubanwa, ding sablang bagay mayap, manibatan la king gamat mo. Ipakit mo kay kami, ring bayong dalan papunta kay ka, at king metong at bustan mo nga katabnumiya, ing balang metong kay kami, anti mo nung makanano mo king akakatabno, king biyeme. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arabanin Diyos, ibang mayupayang todo. Tanggapan niya saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapulit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. Ginu kapamilataning grasya na niting sakripisyo, ikesa ng manyawad kapatawaran, makasadya king mamatawad, king metong at metong, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili yake kayo, At kaya ka ante mo rin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king ginu. pasalamatan dayeng ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Inyang manyawad yang danum aainom, king babaeng tao sa Maria, Kristo si Diana na para kaya ingrasya ning kasalpantayanan. King kao nang tanggap king kasalpantayanan na ning babae, pe palablab na king kayang puso ing api ning kayang kekang lugod. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi, Banal, banal, banaling Gino, Diyos amayupaya, mitmuying banwa ating yatu king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyoning Gino, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ibay, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking bamay lasat kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyenay karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuha ning kalis, pasibayang bepasalamat keka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket may patawaran na ring kasalanan dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpandayanan.
Nyangin igaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinapening biye ating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kaming hansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong, ning banali Espiritu. Ganagan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganagan miya naman ing anak mong Norma ay naus mong meko nakitiking yato. Antining king binyag, meteya kambe ng Kristo, minakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling niya at ding sablang meya nguna biya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karabat dapat magkamit king biya alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning banawon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman tingala ng Nganipun di mo nga anak nang inampun ning kay katamong malugod at mapamakalulong Ginoo, maus tamong ngini kaya karingamanong tiro na kay katamo. Ipamihat subanwa isambang yung lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipamintuan yung loob mo, ketiking yatuha, king banwa, ipamintuan yung loob mo. Kakanan mi King Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni ati patawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamata wad mi karing mi kasala ke kami
emo kay pay sa walking tukso nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o ginuging sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, banking kasupaning kang bakalulo, parati kang may kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karinggay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalbandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Ipakita po ngening misasan metong damo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayo ngang sablang. Niyo ingge katamong Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasme nga mano mo, pumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoo king pamakiragemi kaniting sakramento, tanggapan mi sana ing kapatawaran mo at mitipon king miyabe-yabe, king pamisan metong at kapayapan. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ang katanda ko pong siklod para king Horacio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king 2019 and coronavirus. Ame kamatena at pepasakit na karing dakal. Ipanalangin mi ing grasya mo para karing taong mitutukan mag-aral nung nanoy iti at nung nanoy ing panibatan iting virus at ing sakit adaralana. At nung makanano yang mikakalat, abayan mula at ituntun ding gamat at kaisipan ding matenakan, king pamanulo, pamipakayap, ban makasuyo la karing masakit, kambening kabyasnan at malasakit at ding gobyerno at pribadong ahensya, asukat manintun panulo at kapaldanan kaniting epidemya. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Pagkala mo kaya kami ing grasyang magobra para king ikakayap ding malda at ing makasawop karing atsuking pamangailangan. Pagkala mo iti king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibye ampong mag-ari kambe mo. King kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Banala Maria, induning kapaldanan, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Luklok tapong ini kay mapila na kapabaluan. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude will go around again for a second collection. The proceeds will be forwarded to the Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, intended for its vigorous campaign in promoting just treatment for stateless and itinerant persons, especially children, and in providing their basic needs. On Thursday, March 19, we commemorate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary and a model of humility and obedience. We have the Triduum in his honor from Monday to Wednesday, March 16, 17, and 18. On March 19, we celebrate the Eucharist, commemorating the feast of Saint Joseph at the usual time at 6:30 in the evening. Our cluster Stations of the Cross and Mass on Friday, March 20, will be held at Cluster Phase 2B. The Stations of the Cross will start at 5 o'clock in the afternoon with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening at corner St. Peter and St. Luke Streets, Phase 2, St. Jude Village. There is no Mass here in the parish church on Friday, March 20. May we invite young men and women who are at least in high school and have enough knowledge in PowerPoint and other software presentation skills to join the AMOS, the media arm of our parish. Those interested may see an AMOS member for assistance or may register at the parish office. Last but not the least, may we request everyone to refrain from kissing the hand, pagmamano of our parish priest, other priest celebrants, and others in view of the present health crisis. Thank you po. Maraming salamat. Talakad tapo para kayong talwing bendisyon. Inginu manatili kay kayo, At kaya ka antimurin. idukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos.
Kaniting Eukaristiya, pasibayo ing Diyos, inampat na ing kahu tamo, kapamilataning pamamyena kaya katang kang Jesus ay anak na. Pasibayo at intang sapat asika nan sumulong king masakit tang dalan king disyerto, metong adalan ning pamagbayo at pamagbalik lub king Diyos at karing kaparatang daw. Dapot tagakalingwan kapilan man ing para karing tutuki kang Jesus, kumpas ing tamo nung maging inuman amakapasno king balang metong. At bendisyonan ako nganing Diyos ang mayupayang tuto, ingid pa ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, miyampang ne, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.